Agentaolag a devos plus je devid ar skiant bremaik gant ar skipail hag a jikour klaskerien kreizen biologel Roscoe. No deus tamm repu ebet, eus an malou bete kiberem. Bem des ez a pevar spluger kreizen biologel Roscoe din d'an vor. Adrugaret o skipail et eus skiantourien eus Europa a bez, d'ober o enklaskou e pen ar bet. Rede lavar neus ket kemen a skipailioù spluja e pen o zebrochal just a wala. Bez eus unan Everest, en IUM, bez eus ini Roscoe, bez eus ini Banyuls, bez eus ini Villefranche, mais bon, mod pevod, bon, neus ket ur bern tud a spluj evit ar skiant. Gwechal, espluj lo deus ar skiantourien assemblez gant splugerien kreizen Roscoe. Met pepini rankaout de ao tre spluja. Din d'an anter kant vloaz eo micherelet kalz ar skipail. Bez eus traoù evel just da ober din d'an vor, mais ez eus ur bern labour da ober modal, ober war-dro ar zurentez, ober war-dro ive ar bigi, ar refluskerioù, ar kompresor, ur bern labour zo da ober a raok mont da spluja. Icho oa ket gwalz kler an dour, oa ket brao, diez a walar da labourat, mais bon, grede. Spluja e breiz ne ket dez bemde, ur sapresko leo. Fin ar miz, e tigemer o kreizen Roscoe, stagidi da zeskidio ar vicher spluger skiantel. Bonjour, merci de votre fidélité. Soyez les bienvenus dans votre journal régional. Dans l'actualité, en ce mercredi 14 juin, la fin de l'exploration minière en Centre-Bretagne. L'annonce faite hier par le conseiller régional